Kardinal Kambanda ni wowe mbwira, kubera urukundo wakunze Kagame na FPR ye n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, aho Kagame azaba nawe niho uzaba. Ntibishoboka ko Kagame yagenda ngo nawe usigare muri kiza y'u Rwanda. Ntibishoboka, ntiwabishobora. Na Kiliziya y'u Rwanda kandi ntiyashobora kukugumana. Kagame nk'ikihebe yafatiye inkota ku gakanu igihugu cyose, nk'uko nawe umufasha gufatira inkota ku gakanu Kiliziya y'u Rwanda. Uvuze mucura inkumbi, marasogota, muramusenyera, muramwangaza, muramwangiza. Ibi byose kandi ubibafashamo, ubitangamo umusada. Amaraso ya Kizito Mihigo aracyakurega kandi azagumya kugutamaza. Ariko kandi si we wenyine. Igihugu cy'u Rwanda kigomba kubohozwa, ariko kandi si igihugu cyonyine, na Kiliziya y'u Rwanda igomba kubohozwa. Muri iyo Kiliziya izaba imaze kubohoka, nta mwanya ufitemo, ntiwabishobora, kandi na Kiliziya ntiyashobora kugumana. Kagame na FPR ye, cyane cyane n'abasirikare be, batsembatsembye miliyoni z'abantu mu karere, bayogoje akarere. Turazi kandi ko ubibafashamo, ubitangamo umusada. Ndazi ko hari intore nyinshi z'abatutsi musangi icyerekezo n'ingengabitekerezo, ariko ibisimbe kubwira kubera ko uri umututsi. Uretse kubikeka, nta nubwo nzi niba uri umututsi. Gusa nzakoresha imbaraga z'urukundo kugira ngo nkwereke amabi mukorera u Rwanda. Yewe n'umutimanama wawe tuzakubuza amahwemo, tukwereka amabi mukorera u Rwanda na Kiliziya y'u Rwanda. Cardinal Kambanda, I am speaking to you. Since you loved Kagame and his RPF so much, with all your heart and soul, wherever Kagame and his RPF are, there you will be too. It will be impossible for you to betray this pact of friendship and stay in the Church of Rwanda. You too will have to leave. Kagame, as a true terrorist, holds a sword to the throat of the Rwandan people. He slits the throat of anyone who dares to speak. You too help this same terrorist to hold a sword to the throat of the church. You help him slit the throat of anyone who displeases Kagame. Do not forget that the blood of Kizito always accuses you, and he is not the only one. We must free Rwanda from the hands of political terrorists, but we must also free the Church of Rwanda from the hands of political spiritual terrorists. I am still speaking to you, Cardinal Kambanda. Instead of using the position and power that was given to you to praise God in the traumatized Rwandan people, you used them to praise Kagame and his regime. Kagame and his regime, especially his military, have exterminated millions and millions of people in the region.
that you have given them a moral and military hand. It will be very difficult for you to remain in the Church of Rwanda after Kagame leaves. You will not be able to hold on in this liberated church, but also the church will not be able to contain you. I know very well that there is a group of extremists and supremacist Tutsi, very strong and very influential, who share the same vision and the same ideology as you. But do not think that I am saying all this because you are Tutsi. Not at all. Apart from suspecting it, I do not even know if you are Tutsi or not, because it matters little to me. I will use the forces of love to expose the pains you inflict on Rwandans. I and your own conscience will harass you until the Church of Rwanda is freed from your clutches.